فرماندار حسد هزین سوریا دموکراتیک محمود حبیب بردفك لواء الشمال دموكراتيك جرقة ميفاني منه بريس حبيب تبخيراتي دست بيك من حسكر بزانبم دانو ستاندنين وحكومة سوري جيشنا كدري مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة المفاوضات مستمرة دانستاندن بردوامن و هندك لجنة تایبەت من هاتنە پێکینان بۆ باسکردنا هەموو پرسگرێکن کە پێویستە لەسەر ڕێک بکەبین و باوەکێ باش بەرە فێش دەچن و پێویستە چاوەڕێ بین کانێ ئەنجامێوان دانستاندن و گفتوگویان دێچی بیتن کودێ کاربەدانên ئەرێنی هەبیتن لە سەرانسەری هونێ ببن بەشەک ji ئارتێشا سووری ku حکوومەت vêyekê dixwaze بێگومان ئەڤە تشتێک وەم هەوڵ بۆ ددەنجێ و پێویستە کوچێ ببە چونکو هێزن هەسەدێ هێزەکە ڕێگە خستیە و ئەزمونونەکە باش هەیە لە شارێ لە دژی تیرۆرێ و دکارە ئەمن و ئاسایشێ بپارێزە چ لەسەر سنووری بە یانشی دناوە باشاراندا بە لەو ڕژی ئەف ئەزمونونەک و قەسەدێ هەیە دەبیتە هێزەکە باشتر بۆ سوپای داهاتیە سوريا ودكار ببيتا ناف كروكا سباي سوريا وبيتا سدام بهس كرنا في سباي بيشتكو سباي قديم روخاي لدفي دمدا هیچ هزک ناف سوريا دنيا وكهسد يارك خستي با او يا بهز با لتبع سوريا هوني بريس حبيب هوني وكهسد يعني قصد يكون بعربي نافليد كن دناف ارتش سوري دا بمينن يانجي ادي تشتكوي بنافي حسد نمينه القضية ليست محصورة بالتسميات. برس جريك نا تني ناف جرتنا برس جريك السيرفيس عندك أركيفان هذا الشبه إنها حسد بفي نافي هيا ودكار كاري بفي نافي روبروي داعش وآسايشة نافشة كمزن يا سوريا بفارزة ما كود بشكل أرتش نا أم سر نافان نامين إن أكون ناف نافي تبرس جريك ليه ما روانجها كأجرتي هيا بو سوريا كو سوريا همو رولن خواب بپارزه ولانگریا اکل عالی نکه حسد دخوازه مثلا برز حبیب اگر جوهات خواستن هون در کفن در وی باکر روجلات سوری یعنی جنافچین کنا لینا در کفن مثلا بچن سویدا بچن درعا بچن لازقیه حلبه هون آمدن جنافچین کنا لینا در کفن بچن جه کیدن اگر ارتش جوا خواست اگر وزارت بروانی سوریه افدا خواست وکر چارچوبه ارک ارتش دا بو پرسنا آسایش لسانسری سوریه هیچ رایگریک نیک و حسد بشک بیتن ج پرسنا آسایش گل امزان کو حسد رنگ جالی خلکی و پتر به قبول کردن لسانسری سوریه چه سویدای با چه لساحل با گلک پیکاته هنه گلک نتوا هنه دناف حسد هنه او پیکاته پیشوازی لحسد کن و حسد دخازه دکاره آسایش بفارزه بی کدوم دوشیه بکار بین حسدن حال روشحالات افراط ارکن گلک مزن برود به آسایش وجره دپارزه ام دکارن وان هزام بکار بینن بو پارسنا توای سوریه چکین کد دست ودانه جبر کد فرمانداره کی سربازی از پرسین سربازی دکن برس حبیب چکین دست ودانه او چک ود دست ودا بمینن یانجی هونی وان چکان را دستی وزارت بروانی سوریه یانجی ارتش سوریه بکن قطبو پرس اگر عاطبه ورگراندن نعم اعتذر هناك تقطع بالصوت. بورن دنك قطبو من حسكر في بزانبم دنك قطبو بيوندينا باشا هوني تشكين خوا سلاحين كود دست ودا هوني را دستي بله ارتش سوريا بكن
أستاذي الكريم، عنوان تسليم السلاح ليس صحيحا. افراد اسكرنا شاكينا تشتكي درس كنت تباسكرن دما كنت تشكي رادست كي تدبي كسك السيفيل انها حسد ناخذ تشكي خو رادستي هيش كسي بك ل اگر تشك دست حسد دبينه او تشك سر بدولته به باشتر و براكتيكي ترى بو فرسنا خلق سوريا هندك اركانه حسد وان اركان دك السرانسري روشلات باكوري سوريا اگر حسد تشكي خو رادست بك او چه حسد هتنكو وان نافچان بپارزه و ارکی حسده لشونه حسده برای برلا و راشی حکومت دمشق ده چه بکه آیا او 30,000 اندامن کوه هنه ده کارن ارکی حسده برای من براستی افتش نه تکرین دباکو او چک دسته حسده ده چک سر به دولت بلی اگر چک بهت دانان ده والله یک امنیه مزن چه با او ده بیت مترسیل سر سوریه و رنگ سوریه برف دوخه که نخوش بچه نها ارکیمه پاراستنا باکور روشالات سوریه و هم دکارن توایا سوریه بپارزن چکیمه هر دم دل خدمتا و دولت و و گله دبا داکو سوریه بپارزن اگر ببینه بشکل برگری سوریه چی همی هر وچنده بکن یک جواب به سروک ارکان سوری یعنی وزارت بروانی سوریه بگیره یعنی پوسته که بلند وزارت ده بستینه دنگ ناچه أستاذ الكريم، نحن دائما نبحث عن الجدوى. ام هر دم لتشتي راس دگرن آیا اگر افتش بتکرن آیا دبرشوندیا خلق سوریه و روشالات باکور سوریه دایا بگشتی دبرشوندیا سوریه ده هيا قوات عسكرية لها هرمي قيادي هسه ده هزك امنيه يشيوه هرميه بك طيب من قالك باش هنا نكارن كو قالك باشا كو هسدا وكو خو بمينا واركن خو وك خبر بابا يا جرينك اوا كو بكار باوا كي براكتيكي فعلي اركن خبر بابا دما كو بشكل وزاره برگریه هسدا دكاره قالك تشدن جي بك دكاره لنافچين دين بهتا بلاف كرن و لنافچين دين بپارزد سر جغرافيا سوريا دا و به چنده جی پیوسته و به چنده کو خلق کردن دیگر مرگ بکوین و به چنده راضی بن کو حسد خدمت کل سوریه دولت سوریه برپرسین امریکی فرماندارین امریکی هیچ جواره گوتنه کو اوج سوریه و روج اوای کورسانه یعنی روجلات فرات در کوین ببوره پرسیار نگهشتم من و اینترنت نباشه خرابه من خواست بزنه بم فرماندار محمود حبیب امریکان جواره گوتیه هیچون آگادار کرنه ببوره اگر بکاری دوباره بکی چون کو پیوندی لاوازه من گوت راست باران باشه که باران باریش برکو خلق افدمک بول بنده هاتنا بارانی بول ویداره من خواست بزنه بم فرماندار محمود امریکان خبر دانه و کو مثلا قد جواره گوتنه حاضر بن امیج روج آوای کورسانی یعنی روجلاتی فراتی در کوین على الإطلاق نخير هرگز تتشتك حسان نبوه لم يكن هناك أي تصريح أو تل دوانك تبيانك يعني تو آخفتنك حسانينك و أمريكا دماغك نزيك دافكشة أو كل ميديا عنده تباسكرن يا لسر زمان ترامب ده تباسكرن نراست دماكو أو نوچه هات يا بلافكرن ده ما روجه ده قالك هزن أمريكي هاتنا باكر روشالات سوريا نبتنه هزن أمريكي جل بدرنه هزن ألماني فرنسي وقالك ولاتن دنجي دنافا هفلمانيا نف دولتي دل بدرنه وهزن أمريكي
اگر اوجی بکشن ده هزن آلمانی و فرانسی ده ارکیوان بره بن آنکو هیچ گران کاریک چه نبوه و حتی نهاجی نافچه نکاره تقبل و چند دبکه کو هزن افیمانان لوی دری نمینن چون کو داعش دکاره سر هل بده ترکیه دکاره گماره و نافچه بده و مترسی زیاده بن آنکو راوشا هرمی نیا باشه و حتی نها مترسی خلاص نبوینه پرسا غزه لبنان خلاص نبوینه بداوی نهاتنه و هبوینا هزن امریکی وک زمانتک یا بو هفیمان لوی دری داکو افراوشا آرام ببه یا کو پیوندی به اسرائیل به ولات ناتو جوه هیا باشه تشتکی دن من خواست بزانبم هجمارا هزین سوریا دموکراتیک چه قاسه؟ هذا في ألف باء العسكرة لا يمكن إصلاح. أبد الفوبيا لشكري دا نهت باسكرم براستي أمن كانوا أشكراب كان اللي وكو جمارة بيكاتين جدا جدا نفحصة دهنا و بيكاتا كزور جرنج عرب كرد آشور سريان تركمان همود نفحصة دهنا ويال همه جرنجتر دناب حسد دا اوکو هف همو بکاتین جدا جدا کم کرینه ده ایک سنگر دا شار بکن و بوان جماره نگرنگه و بکاتا صدی نگرنگه یا گرنگ او وان هزان 10 ساله برخودایه و لدجی داعش برگری کرنه و لدجی داگیرکاریا ترک برگری کرنه حتی نهاجی ارکه گله گرنگ بریود به و حول ده به گله سپاس بکاتا گرنگ آتش سوریه حبیب بردفك لواء الشمال الديمقراط كبشك جهاز سوريا ديمقراطيك رقم ميفاني مبوي مالتا آوا